Proteklih dana Zrenjaninska opšta bolnica dr. Đorđe Joanović je izdala saopštenje za medije u kome se navodi da prijemno-trijažna ambulanta tokom nedelje neće raditi u prepodnevnim časovima. Iz ove ustanove navode da je ovakva promena organizacije rada uobičajena u ovom periodu godine. Zbog nedovoljnog broja izvršilaca u delu trijaže, znači da prepodnevnu smenu koju inače pokriva mladi lekar opšte medicine uz zaleđe starijih specijalista urgentne medicine i koji je prvi na udaru pacijenata koji inače u prepodnevnim satima treba da budu zbrinuti u domovima zdravlja u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Znači, samo smo tog mladog lekara, kao i svako leto unazad 6, 7, 8 godina, izmestili na odeljenje koje je najugroženije, a njegovu funkciju preuzima prvi stariji specijalista. Zatečeni količinom dezinformacija koje su se našle u pojedinim medijima i koje su izazvale negativnu reakciju društva, iz bolnice nas uveravaju da pacijenti nemaju razloga za brigu i da će im se kao i do sada pružiti odgovarajuća zdravstvena zaštita. Zrenjaninsko odeljenje za prijem funkcioniše na jednak način svih 365 dana u godini, a da li će trijažu vršiti mladi lekar opšte medicine ili još bolje, specijalista, internista, neurolog i hirurg, to je u ovom momentu iz ugla pružanja i urgentne i odložene medicinske pomoći potpuno irelevantno. Nataša Ivančev, Prva televizija.